muraho neza mwe mukurikira Uziyeri Tech Media, mbazaniye iyindi VPN iri kubica bigacika hano mu Rwanda, iri kwitangira internet internet. Iyi VPN rero muze tuyifatanyirize hamwe twikoreshereze iyi internet iri gutanga iyi VPN. Nk'ibisanzwe rero YouTube channel aracyari Uziyeri Tech Media, nkandira subscribe, like, share. Igitekerezo cyangwa inyunganizi aho bisangwa murahazi, ni muri comment guys. Ijya ugerageza, natwe tuba twakoze uko dushoboye kugira ngo dushake zino VPN zitwihere zino megabyte tuzikoresha. Niturangiza kuzikoresha, urabizi zino megabyte ntabwo mvuze zitanga mega zihoraho, wiguha mega iyo izo mega zishize megabyte VPN ushaka wayikura muri telefone yawe ukayihanagura. Rero VPN ngiye kubaha nayo iri gukora neza, kandi yo ikiza cyayo ikora kuri simukadi ya Airtel na MTN, ubundi ukikoreshereza internet y'iyi VPN iri gutanga nta gishoro bigusabye. Aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yago, waba uri mu Burundi, iyi video irakureba. Aho waba uri hose, waba uri muri Amerika, iyi video yirebye unkandire subscribe, unsharinge ni video ku nshuti zawe zishaka kwikoreshereza izi VPN ziba ziri gutanga izi mega guys. Ibintu birizewe 100%, ntago ari ukubesha. Izi VPN zitanga mega pe, zitanga mega. N'abatindi rero tudatinze mu magambo, reka zitangire. Kirakora rero, uraza muri Play Store yawe nk'ibisanzwe, kijyana muri Play Store yawe urahita uza hano muri search, searching application yitwa Fanifa VPN TAN. Uhita umanuka kwa ino imeze uku nguku, uyikandeho. wowe urasanga itestaye, uhita ukora install. Nyuma y'akanya gato iraba open, uhita ukanda open. Kimara gukanda open, ndagira ngo ukurikire step by step, utihutisha video ugasanga byose urabyangirije. Urabizi byo kwihutisha ntago aba ari byiza. Urategereza gutya VPN ibanze igere muri telefone yawe neza. Ukimara kugera hano rero, icyo ukora uraza dore step ya mbere umanza kuzuza. Hari abantu bahita bahubuka gusanga mega barazibuje. Uhita uza kwa kano kamenyetso ko hejuru, ugahita ugakanda, ugakanda hano handitse updated. Ukimara gukanda updated, uhita uza ugakanda hano handitse uku nguku, hano handitse ahangaha, ugahita ukanda gutya. Hakimara kuza hano uhita usacinga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tuza muri search ugasacinga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urabona guys, nk'ibyo nkuko nababwiraga, urabona muno harimo uburyo bwa MTN n'uburyo bwa Airtel. Ubwo wowe birategwa na simukadi ukoresha. Rero iyo umaze, niba ukoresha Airtel cyangwa ukoresha MTN, uraza wemeza hano kuri MTN. Ukimara kwemeza hano kuri MTN, uraza ukande kwa kino kimenyetso cyo hagati. Abantu tubana bamaze kubimenyera, abantu tubana kuri YouTube channel ya Uziyeri Tech Media, uraza uhita ukanda hano gutya. Ukimara gukanda hano gutya mwa kino kimenyetso cyo hagati guys, internet iratangira ikore. Ibintu tuba tubabwira ni ibintu byizewe guys, ni ibintu byizewe. Internet urutegereza akanya gato, nyuma y'akanya gato urabona ko yabaye connected. Ari byo nababwiraga, mwabibonye ko yabaye connected guys, mwabibonye ko yabaye connected. Urabona ko twatangiye gukoresha mega bayiti. Ushaka rero wewe uhita uzuga ka top ukayihagarika ku buryo waza ukayikoresha igihe cyose ushake. Niba wari ukuyigerageza udashaka guhita ukoresha izo mega nonaha, uhita uzunyura ugakanda hari stop ukaba uyihagaritse. Guys rero hari akantu kugira mbasabe gatoya, ino YouTube channel nayo izagicaho video, ariko yaje kuzamo ikibazo. Dore ahandi mugiye kujya mushanga video nyinshi cyane, noneho zo ziri kuza ziri kwica, zivuga zitanga VPN zizewe. Nubwo ninga itanga VPN zizewe, ariko iyo ngiyo yo agashizanye nuko izajya inyuraho n'ukuntu wakora amafaranga online byizewe 100%. YouTube channel nta yindi yitwa Uziyeri Tech 250. Kuri iyi video muri kuyibona ko nakoze collaboration kuri iyi video na postinze. Muyijyeho munkandire subscribe rwose, mugende mukande subscribe, mugende
nayo mujye muyikurikiraho tubirebere hamwe ko iyi YouTube channel ya mbere ishobora no guhagarikwa. Nimubona itagihari muzamenye ko yahagaritswe ya Uziye Tech Media bitewe nuko hari ikibazo cyaje kuzamo nyine ndacyagikemura, niyo mpamvu tutakibona video za buri munsi. Icyo kibazo nyine ndacyareba yuko cyabasha gukemuka, gusa ntago kirakemuka. Ndakeka ko niyo mpamvu nahise mpanga iyindi yitwa Uziye Tech 50 kugira ngo ariyo mujya musangaho amavideo mwasangaga kuri iyi ngiyi, kuko iyi ngiyi ishobora kuba igiye kuzamo ikibazo. Gusa mugende musure Uziye Tech 50, naho murasanga iyindi video uvuga uburyo wakoresha interinete izi VPN ziba ziri gutanga, ndetse mukande subscribe kuri iyo channel, muyilikinge, musharinga amavideo. Guys ndabibasabye nk'inshuti tubana za buri munsi, kandi nahanga ncoresha video y'uyu munsi mutazacikwa na video z'ubutaha. Bifuriza umwaka musha muhire wa 2026.